Citizenship Amendment Act no sezawi paithago chobao ongkhornani bagai Thansa anglaikha Tipraha TSP Youth IPFT te Republican Party of India sangrongsalak koksa panda paimani yagolo kaisa koktum panda khlai o saklai mongrekha Tipraha bodol ni haste achukphang Binay Deborma Citizenship Amendment Bill no sezawi movement khlaimani zorawo laithanai 2019 bisini 11 December salmariwo tuisindra hatio buthar jamani nangkha Montreal kaipeng mui khoraksa Tiprasha abo haikina 2019 bisini 8 January salmariwo TSF tei NESU bai kobokjak bonno kitingai TSR bai guli kokjaka khorakdok rungsrnai bodolni adongrok abon logologi police bai butok khlaijagai saguduku manani nangkha gana gini amsani khorok nisi tham tongko songborok rok fiaba tabuksak jora Tiprasa rungsrnai rokni sakao guli koknai rokni sakao nahar jagako mungsak rak saktharmung CAB tei CAA no sejawi chobo ongkhoroi mungshnamka hastini kwbangma netarok fiaba haktor ganangai CAA implement khlaijakmani jorao khe mungsakok salia Tiprasa rokni bagai langma phano rwnani bagai tiar tongo hwnwi sanai o neta netri rok ADC eba 6 schedule amsayo CAA implement khlaijak phano hasteo CAA ni bisingtei Indian citizenship mannai fajar hani phainai kwbangma borok rok awbai sakani slaitebo chikon minority bosong khanai hastini Tiprasa rok paithago salsa o hani komorsogoi thangnai o hani Tiprasa bosongni lukurok LokSabha Chongbario sigang laithanai 12 March salmariwo haktor ganangai choil khlai rwjaka Citizenship Amendment Act abon bagai Citizenship Amendment Act no sejawi paithago chobo ongkhornani bagai thansang laikha Tipraha TSP Youth IPFT tei Republican Party of India sangrongsalak koksa panda paimani yagolo kaisa koktum panda khlaiye o saklai mungrekha Tipraha bodolni haste achukphang Binay Deborma Jungdini olero JottoBodol Tipraha Party, Youth IPFT, Republican Party, Small Statehood Demand Committee, JottoBodol Achukthaio, Chini besagango jengkam khainai asamperga ajona khaika ek number khani ni je ka CAA abo chungno o Tipraha o tinga hawo chungno dongsoni ses kinaro tlang rinai karon mono je nini CA dong to labung thangano aro tongo 2014 ni 16 December last date ne apnika ain chalo hojakka aaj ain jodi orong thanga kai ba chalunga kai jengmo mukha bukoro YouTube logo borok aban mokhai thangka apting kai jeng ekdom সর্বনাশ মুসলমান কারণ মো যে সিদিজি সিদিনে সাব বখায় আইন ফাইনাল নাই অর এসডিএম সাব আইন ন বড় 14 নামে তিনি ফাইনাল পর্যন্ত নাই বড় ব 14 ফাই নেই আবন বাগি চুন সিদ্ধান্ত না লাইখা ও সিএন কাসুনা বাগি চিনি ত্রিপুরা যাতে আবো লাগো না ইয়াতই আবো খাইনে বাগি ইমিডিয়েটলি जों जे तिनि चारटे दल आचलायमानि बरबै सालायाखौलाय जों इमिडियेट एटा डेट फिक्स खायनाय जतनो चिठी रहरै प्रेस बरहनाय जों मुतै दायित्व आबनि बागै एकटा कनफारेन्स खायना नांगौ नायो बा सेमिनार खायना नायो अक सावै जों जतनो आह्वान खायनाय खुब इमिडियेटली तामनि बागै हिमा जों आबो बाहायके प्रतिरोध खायनाय आबोनो बाहायके आन्दोलन खायनाय आंदोलननि बिनि रूपरेखा बाहायनाय आदिनो आर मिटिंगन थिगुनाय कनफारेन्स थिगुनाय आबोनि बागै एकटा सिद्धांत द्वितीय सिद्धांत अंखा ओ जायगायाव रिजनल पार्टी बोलते ताई करिखा जे दल रिजनल पार्टी हिमा जतनो बीजेपी नि को हाफ थामै गया जों चाइद दल सिद्धांत नाहाका ओ जायगा रिजनल पार्टी दंगा दरकार এবং Tiprasani बागै Tiprasani सुख दुखन कक साना बागै रिजनल पार्टी ने एकमात्र पार्टी जे पार्टी रो बारे बारे डिमांड खाई मनो ताबो कथंगनि दंग बोनि बागैनो सिद्धांत नाहाका ओ चारटे पार्टी बा निनि जे Tipraland हामजागनाय बरक आ सुतो बदल बाय कक सालायाखौलाय जों इमिडिएटली पूर्व आसन एवं पश्चिम आसनो जों भोट सालायनाय जे Tipraland Greater Tipraland हामजानाय रक नरक फाइबायदि जोंनो भोट दिदि आप दिखे दुजन कैंडिडेट जों गखायनाय समग्र प्रचार खायनाय मोटामोटी आसन सिद्धांत बस
Bodin logo nong candidate kusna klajani. Kain seksai beka, jeng immediate lah cuma asuh ini. Jeng orang tongoni ni TSB tong, TSB ini kaya. Boleh orang beka small statehood demand committee. Mobil asuh lainnya. Orang beka cina IPF di youth di उनका बरोबर है क्या बरोबर आसू लाइन है बरोबर आसू लाइन एक सीधन नॉर्मल अब हाइकिनो फाइनल लोकसभा चोंगबारियो काइनी आचुक्थायो थानसा के कैंडिडेट रुनाई टिप्रालेंड सानाई JottoBodol हने बसाका टिप्राहा बोदल नि हास्ते आचुकफां बिनय देबबर्मा राजा खरागुल निसिमे अमित नि कक्थुम चिनि खरां